Ali su te studije bile netipične po tome što je profesor od nas tražio neko samo da se osvaja suština. Da se osvaja suština, srž, i kad osvojiš suštinu, kad uđeš u pisca, kad uđeš u njegovu misao i kad znaš šta je nekako bio njegov razlog, onda možeš da dođeš i do svog razloga, zašto to radiš. I ja imam utisak da se ničim drugim nismo bavili na tim studijama, da se nismo bavili nekim tako zanatskim stvarima, nego samo time što se zove čitanje teksta, upoznavanje materije. A to je zapravo cijeli svijet, to je zapravo sve. Kasnije sam shvatio. I nekako uvijek je stanica na tom putu bio taj reditelj koji je, kako kažu, oslobodio pozorište od šljokica i usmjerio ga ka suštini. Peter Brook, da, je upravo bio nekako i prva i posljednja stanica na tom putu.